Like shipping itumda aji jinik showi devotion message hi nanang room lishit kwai sauce in Matthew chapter 4 verse 1 to 11 hili praising salaga matuingai in itum sai ko rewang hakushida pashokai Matthew chapter 4 verse 1 to 11 jiwitili manglana jishuli jipina sui kwai lam hangli thanbai kala ana ngshun na ya han mati thang kumbama jiwitili a thai hawa jina chipina ali raswida hanga na vore wi now mira na ji aka ngulungkui hi khamui on kwai salo ka jishuna nga hankai hi na ta ka pi haidale mina khamui mang aina maring bai mana ka vore wi khamorena ka shoka tui ka jiwa ji jina ringi ka jina jiwitili jipi jina kathara genun jili kuivada ali korom shimui kamato atonli kangning saga kala ali hanga na vari wi now mera nichi aka na kalada ngotalo kaja hi da ka pi haidale nali yang mi kwai verena awi ka dingrau pingri sora athumai pang aina nali khang khuira china da na phela lungkuili masaja khuimara jishuna nga hankai hiradala kapi haidale na proho nawi varele masui palung mara jibijina ali kupungu juevo akali khuikalu shida kala ogthwili kale ungram sai kur jitheda jiwi tekamate ngshanyang saga kala ali hanga nanga ile nga khum shang da korum hai akhanali ina sai korhi mira ji energy shuna ali hanga thulo sadan kaja hirada kapi haidale nana proho no really korum plongra kaja amangli odram athagi kajina ji energy piji awi ena thui hawa kala yangdo kajingrau pingda ali odram athami hi khringa vervawi tuine itumna aji Kasui temptation kasui kachiwui maramli itum tiamaika amajuk marom kawai sase Jishu Kristana awi ministry hapokura kachi atamli awi ministry otmanga paning balaga ana sinik show han matithang 40 days ka khumaina kasakaja macha mamangla ana chotla kaina khalai atamli jipina raga suine jipina katharang suira kali suira kachi katonga theiji jipina itomna pangmai kap kaja apong jili masui mane ko itomna ngajangmai kap kaja adam kala apam kala apong jili suida hangai Jishu Kristana chotla kaina khalai atamli thaila kaina kasakaja tagar sala kaina changaila kaina khalai atamli sadan jipijina ralaga Matthew chapter 4 verse 1 to 4 jilipa aka jipijina kada raswi galaji aka ngalung kui hi khuilaga khamui on ga saklaga shailo jide jipina thaye Jishu Kristana ngalung kui ji khamui on ga saksha pai ga jipi thaye kala Jishu Kristana ji masaka ramaning mane ka jipina va vervawi kangaran purpose plan ji mongshung kawai kasani ji vervawi plan ji va Jishu Kristali krustungli khangyui laga awi ashi ji ena mikamona adamna more saghai adamna vervawi kahangmanga nala moreli kongli tsung kongli ta ghai ji kongli tsang ghai ji phiau khui gawai rawi plan purpose va jina da khalai ne ka Jishu Kristana cross tungli thilaga ji fai laga ringlui shi thai aka mi ko mo ka chunga hui khame ka hui sambang aura ga jiwang ji pina ji mong shung ka vai plan ka sanai da hangai jiwang ena khamui hi sem laga onlu da hangai ka Jishu Kristana awi atamra rangai ka ji thaye
vervawi purpose plan mong shong rengai kjuwa ana kata hang klei ja ka mina khmui mangai na maring mane ka vervawi khmore na ka shoka tui ka chi vuchi ena ringki ka chinai da Jishu Krista na nga han kai lei ka shia bing Jishu Krista le jipina sui da klei first attempt to kyuwang klei ja ka vervana ali pangshap mi gai vervawi pangshap ji Jishu Krista a mashahila Jishu Krista hi vervane marai ka cha atamli mi kamona ida hangi mi kamola kangasa vervala kangasa Jishu Krista ne juvangena vervawi pangshap ji kalata selfish salagena shi jing kawai awi takar ka sali shi jing kawai jipina ka suine ka Jishu Krista na ji vervawi ka hanga na da jipiwi ka sui jili nganing ko kui sampang hei ka khane jipiwi atem jiwa ka thaklai ja ka on the Jerusalem church chui kamataya kamato chui me kap ka ja atungli thangka ye ji de ana atungli thangka laga ngalei nana atung hiwi ena ngota aka nali ka jingrau ping da ta laga vam khui haure vervana ka solaka ta vam khui haure ji de jipina suida klei ji lang so ka vai awi pangshap sho sa ka vai lang so laga vervawi ka hang kai ka vai ka hang kai ka vai ka hang ka mangana ka vai ka sale ji de ka Jishu Krista na ali karada na han ka klei ja ka nana noi prohovreli masui phulung ro jide noi vore proholi masui lo jide Jishu Krista na hang ta klei bava a hi vervana ig jine ka mikomo akalanga saugda vervana awi train ali testing sadaklene now the our ministry how ko pok atamli malang so ka vai mikomo hi malang so ka vai mikomoli malang so ji thei ka vai vervana ali test sakang saknei de hangi juvangena itum lang ka so hi jipiwine vervawi maning mane kala kakathuma kasui jiba kikalai ji aka Jishu Krista li ko phung ko chui li thangka la ka ogthiwi tekamagte ko tonga ji thai da hangi jipina Jishu Krista li than kawa ko phung jiba Mount Hermon ji Israel wili jime kap ko ja ko phung ni ji jipijina kapung jili thangka laga ogthiwi tek kamade ka sham khangam khare sai gorji theng sakai jide kala jithai jide juwangena jipijina thangka laga nana ili ngokhum sham da korum haya ka sai gorhi noine kjide vervana Jishu Krista vervana Chihangam Tamang tulo sadan kucha hirada ka pihaidale nana nawi vare prohojili korum plong rejide vervana Jishu Krista na ogutuli krahiba ogutui kajing ungramli wajang kawai ogutui ungram hi shiman hauki ji haida hui kui kawai karane ogutui ungram tekamatai sai korhi vervawine Kristawine kasai korhi ana krustongli tilaga awi processena ungshung kawai hui kui kawai kasane good jipinava shortcut awi shortcut method shijing laga sakawai sai shortcut method hiva jipiwi plan nei de kachigithana hang achi
Jipina, Jishu Christali, Kasui Mikumo itum sai koroli, Apong a day the way in a Swiss Sierradale, Jili, Jishu Christana, Naning Shap Chirada, Itum, Naning Kavai Saplam Ray, Kare Adam and Ifli, Jipina, Apple Shiloh, Apple Jui Kangayam, Abitai G, Hamjitailaga, Suilaga, Ravawi Pantiem, Ravana Sem Kuya, Adam G. Jipiwi Kasui Manganingral, Tazung Hawaii. Ko, Achi Jishu Christana, Adamna Kongriga Haiji, Hui Kavai, Naninga Shapne. Gula, Israel we Adam Lila, Ravana, Lamhangli, 40 days. Ravawi Dekamate, Pong Shok Kavai. Israel now bingli te sai kachung gaja makhang rala kongri hawe chitaka maina aji itumlila vervana awi tekamate pongshok kawai itumli kasui ayu chat in radale kishang kore bingjili sinalupalan in masui mare paisa Crawl, later claim me jelly. Lupating traina, must we like Marai Gene? I'll leave a pong a taste array. Nalanao, Ainala, Mayer Kamata, Shinao Kamata in la, Milly Sweek a sign la, Jipina, and the Kongli by a pong jelly, Sweeky Gene. Lake Shabing. You will condition in a hungro jaka. Jipina ili. Some kamatata quiralaga, Ari arai, quiralaga, shinai kavai, masui maray, ka, ili kasui apong natere. Legacia bing, ina hanggang ay pava, vervana. Na ina, mga ningraki, kaji apong ina, chan mayang lakmaniji. Des masalag maniji. Vervana, Koringa, Bible tuili hita da hangai dele. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 jili. Natung na chan kayang, sam kapang kachi vachi, mikumoli, kara, kangachana, kavrena awi, mishit kamiji, makailak mana, kala, natung na, mapungraki kachi jili, langda ana, natung li, chan mayang masak mana. Natumli chan kayang chitaran kang shap kawai ana natumli pang shap mira. Kala jili vi shap kawai apong ngaram mira de. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 jili. Hirada ka bihai dalay. Itum na pong shap ki kaji. Kasui ji ina raraji. Ka itum na jili. Pervali mahang sangla. Kongli hayaka. Moray jiwi consequence ji. Itum pung palung rali. Moray jiwi kajwat kajang ji. Itum pung palung rali. Lagi siya bing. Jishu Kristana. Nganing kashap tidada. Itum nganing shap kawai. Vervali kahangan ada. Vervali siya hasase. Vervana itumli pangshap nilakre. Natum sa ay korali vervana somi.